Chanchin thakla khom amasan athupite India sungo COVID damdoi ki kap dokzat alenga ki gom in Vaibel se somnga le thum noi songgu pakhat walta Transfer order hi zukit ahi lole Imphal Jiribam lampi na ting khaka dodal na kinading ahi tin thado student union in gen Pubi luntang VaIPHEI inspector in ahung tungding Independence Day ni le award dong di VaHui TV VaIPHEI News and tu tezo se chibai sim tu NIANGDOIKIM chanchin thakla khom akim zone and khom hitiu Hunchi ta da ka som ni le li sunga India ami noi songu le thum singit zakhat som thum le sagi COVID damdoi ki kap do to kiton in COVID damdoi ki kap dok zat alenga ki gom in mi Vaibel se som nga le thum noi songu pakhat awal tai Zila kachun COVID-19 positive thak sing thum sangit zaguk songup le sagi ahi to kiton in positive alenga ki gom a Vaibel si thum noi somni pakhat singa sanguk zalile som ko le thum ating tai nat nazi ka hi mi zali som sagi le git in thina tok in nat nazi ka thina tok alenga ki gom a noi li sing thum za sagi som thum le ni a hitai tin Union Ministry of Health and Family Welfare into so abol na chun again hi Zi hunsung ahin mi sing thum sanga zasagi somli le thum natna akipat adam do utokiton in mi Vaibel si thum noi som le thum sing thum sangit somgit le git ahitai chule active case noi thum singit sangsagi zagu som sagi le thum ahung atung tai tin ministry thuponin again hi Jiribama kipat zil saktu chona hi doilozi ka dodal na neiding in kising sakna Jiribam Higher Secondary School azil saktu M Romeo kichon na ding thupi gawai hom tu ten ala kit lole National Highway somthum le sagi Imphal Jiribam lampi na ting khaka dodal na kinading ahi tin Jiribam chule Tamenglong Thado Students Association ten gen ui Masanga kipat zil saktu kiting lozing Jiribam Higher Secondary School akipat zil saktu Romeo Ukrul a chondo a hi akidoi poi Gamwai hom tu te thupi hi alem changpu Jiribam azil saktu ding kiting lo hi suktin golo a amuna zil saktu chon mang hi chi dan a hi poi zi kachun thupi hung ki bol hi kadoipo a chule akipom theipoi tin Thado Students Association Jiribam le Tamenglong TSA branch president Seizalian Silhawin again hi again zomna achun education chungchang a sarkar in khenchom nei in na asem ui akin theila mazil saktu M Romeo Singh chonding thupi hi azukit lo ule Jiribama zil lai pol CSOs chule meira paibi te to kithua National Highway somthum le sagi Imphal Jiribam lampi hi khakna ting hungki bolding a hi tin again hi Jiribam gi oya avat drega local oya bu transfer tuthuk pasi niom na te aduna ekoina order adubu janing de amadi condemn tuwi education matang da government na michang mika nai na to ba MaMi tai atu bu matam da oya M Romeo transfer order asi cancer to drebadi Jiribam da labor student organization CSO amasung mera paibi sing zau na National Highway 37 Jiribam to Imphal lambi bon blockade to bagi hongjin phau changsin bijai Pubi luntang VaIPHEI inspector in ahung tungding 15th August 2021 Independence Day huna 4th Bar to Police Medal for Gallantry Award dongding ahi amahi OC CDO BPR alahi 2 OC Wangoi PS Imphal West ahi zi huna Police Department
lam akipat medal chom muding te ahile Muhammad Samadur Ramahan Havildar number 795126 second IRB attached with CDO-BPR in Police Medal for Gallantry PMG Award Sule Union Home Minister's Medal for Excellence in Police Training 2018-19 dongding te ahile K Priyojit Singh James JC number 803 MPTC, TH Digbijoy Singh, Rifleman MPTC, W Surjit Singh, Rifleman MPTC le, KH Tomba Singh, Rifleman MPTC te ahiu. August tarik somlenga Independence Day kimang ding to kiton in Manipur Police le Commando 10 Imphal chule aking kim vel mun choma et suina na seple lampi chi sukchi to te ahinaw et chin na chol lo in a ball sing oi. Police in zi hun hi ven bita theina ding pan alak naw hun khata tuni khwairamban ima keithil wahing leikai jiri parking masjid lampi chule singjamei munte a mi bangjat ahem et chinna anei oi police ten ahinaw et chinna anei zo in ahinaw et chinna ding lekha nei lote amau police station te king a apelut uitin akigen hi Manipur Sarkar noya Forest Department chule Manipur Organic Mission Agency MoMA te et suina noya Pukri Achauba Development Committee PDC Charangpat mayay laikay gonggal na ni khat ading fruit bearing tree plantation cum orientation program to PDC ground munamat ahi Go Green Save the Nature kiti chungchang a hun kimat na achun Wangkhim Assembly Constituency MLA K Meghachandra Thobal Zilla Parishad a Adhyaksha Hasina Begum Charangpat Zilla Parishad a member PH Heramani Forest Range Officer Sanasam Samungaw Charangpat GP a Pradhan S Imo chule MoMA a Coordinator Dina Oinamten Zingun Zinza umina pangui MLA K Meghachandra in again na achun ni sin hun sina mihing kipun be zelin gam ong kining ting tak tak lo na hun ahin thing lego gaso loading ho phu sang in gaso ding thing go te zo phu zoi tiu thing tang a gaso lo thing lego ho sang ahin gaso thei thing lego te hi phu lew hin igam a Sumu nalam kong ale dang lam na bangjat ahem ding ahi zizik achun ei ulle tuni akipat in gaso thei ding thing lego te phu pan tai tiu tin MLA K Meghachandra in again hi masi pangthokpa ngamdana adigi fruit bearing trees mayam singsi ekhoina chinggi jaga singsi su uhiyan ba mayam singsi thagalakwa farm gi wakhalun mayam singsi effectively pangthokpa ngamagadi Manipur sana leba khai ru oi bang ngoduri bini eduna ekoi punomak singda leibasu tamda leibasu hairiba wakhalon tongan ba makhalgi sendang lambi tongan ba makhangi production different activities business ki activity farming ki activity tongan ba anauba multi cropping activity Tuni kimang hun so akisai ding kon in PDC ground kim vel a gaso thading thingno phuna hun mat ahi Manipur District Sungzau si har mulozi ka boina bangjat hem a umlai in Imphal West District sunga MLA khat akipat har Kakching District sunga Sugnu Assembly Constituency lam zona hungkipo area bag 57 lam chu Kakching United Club Organization kaduko volunteer ten hiang lam le Lamjau kimat tuna munin aman ui. Kamuko a Secretary M. Manishwar Khuman in again na atsun. Imphal West District MLA khat akipat Sugnu Assembly Constituency area bag som nga lesagi ahung pig hi harma molo constituency a har kipi ama mo district a har akipelaw ahi. Tuni kiman area bag te hi Imphal apat hung kipo lampel lam ti chu hiyang lam le lamjau kimat tu na lam ho a ahung taina kaduko ten agin mozi kun manin thudot na anei ui thudot na anei naw achun Imphal West District a MLA khat akipat hung kila ahi dan he do ahi akiman yurabek ho chu ahung potu to ki holem na nei zo in Sugnu AC a club volunteer taking a pik ahitai Kampopi District sunga umje songtu ho Rajya Sabha MP Ningtho Sana Jauba Leishimba nominee lehi BJP Manipur Pradesh a Medical Cell co-convener Thokchom Sarat Chandra et Suinanoi a Ashman Bharat
PMJ card enroll bol na hun mat hi zi hun achun BJP Sadar Hills President Mang Kip Gen le pang hi PMJ card enroll bol na hun hi chi thazom zel ding in le akigen hi Khovel pumpi in ato COVID-19 na akipat kiven bit na dinga mimalin ibol thei ho ngai khok thaka bol chi ding in VaHui TV lam akipat in ikichilo hi zite chu a hi le face mask bol zel ding bol jing ding khat le khat fit gu ki ka ding mai mit khut sop thing jing ding chule COVID dam doi vaccine ki kap theizo si ki kapa na akipat dam le bit takin chi gu hitiu avela athupi te India sunga COVID damdoi ki kap dokzat alenga ki gom in Vaibel si som nga le thum noi song gu pakhat walta Transfer order hizukit a hilaw la Imphal jiribam lampi na ting khaka dodal na kinading ahitin Thado Student Union in Gen Pubi Lunthang Inspector in Ahung Tungding Independence Day nile award dongdi. Tuni ading a VaHui TV VaIPHEI news ji chanjo hitai en tu tezo se labon un mangpha